Diama igitondo kiza igitondo cy'umugisha ndetse na weekend nziza kuba dive isabato nziza kuri mwese mugiye kujya agusenga Imana muri rusange ariko ndagira nkubwire ngo urakaza neza no ku muryango DACCO Sport ya YouTube kugeza amakuru sport umunota ku munota na amakuru meza kandi agezweho officially tugeza mu byumweru bibiri byanyuma bya Sama America to muri uyu mwaka wa 2026 no kuvuga ngo transfer izo imijyumweru bibiri byanyuma zigiye kuba zivuza ubuhuha icyo ngusaba bana natwe umunsi ku munsi. Reka rero uyu munsi tuganire kuri zino ngingo, turaganira kuri Enzo Fernandez ndetse na Chelsea muri rusange, turaza kuganira kuri Arsenal harimo amakuru menshi cyane, Quansah, Quansah, turaganira kuri Martinel ndetse na Osimhen, turaza kuba tujya muri Barcelona, Alvalez, Rodri, Kandi, Suarez, uyu mwataka n'ubwa mbere mwumvise kuri iyi channel yacu cyangwa se muri uyu mupira w'amaguru kugeza kuri uyu munsi. Mu ikipe ya Paris Saint-Germain naho hari ibyakozwemo Mikagots, turavuga kuri Ferran Torres, turibuza kuvuga kuri byinshi cyane muri ikipe ya PSG, turaza kujya no mu ikipe ya Tottenham Hotspur ho gatoya, Savinho ndetse na Kandi Gakpo, turaza kuvuga ko no kuyandi makuru agiye atandukanye muri Manchester United. Ayo yose rero tugiye kugenda tuyaganiraho gatoya. Icyo nagusaba ni ukora subscribe niba ari bwo bwa mbere, gusharinga, kurayikinga, gusiga igitekerezo cyawe ngaho muri comment section, fungura notification yawe. Ikindi kandi va ku munota mbere ugere ku munota wa nyuma, twihuza cyane rero reka dukoreshe iminota neza twanzike duhere mu muryango w'ikipe ya Chelsea the Blues. Bamwita Enzo Fernandez, amasaha yari yatanzwe ejo ku munsi wa gatanu hari saa 11 mu Bwongereza, zikaba saa 1 zo mu Rwanda yararenze arenga. Ikipe ya Manchester City idatanze ubusabe bwayo, ikipe ya Manchester City itagaragaje ko yifuza Enzo Fernandez. Gusa mu bijyanye n'ibiganiro Enzo Fernandez kampuye ndetse na Manchester City ku ruhande rwayo bari bagiye baganira cyane binavuga ko n'akanya bakemo raganira. Gusa Chelsea yatangaje yuko mu gihe cyose iyi deadline irangiye yo kuwa gatanu saa 11 z'umugoroba ni saa 1 zo mu Rwanda badabikoze batabirangije, ubwo ngubwo ruvuga ngo ntago ikipe iyo ari yose izagaruka kuri table ivuga ngo amafaranga muri iyi Sama Mercato Manchester City bizabirangiye. Bwumva ko Chelsea yavuze ati miliyoni 120 nizo turi kwifuza z'amapaundi kugira ngo uwo ari wese cyangwa se Manchester City ikomeje kugenda yifuza ko yagura Enzo Fernandez ibe yamutwara. Ntago turi buzitire Enzo Fernandez, ntago turi bumubangamire, ariko nanone biragomba kuza kuba byoherezwa muri ubwo buryo. Ikimenyimenyi rero Chelsea ntago yifuzaga kugurisha ibita Enzo Fernandez, Chelsea irifuza kugumana na Enzo Fernandez. Namwe nabyibuka neza nkuko twagiye dukora bino bigano umunsi ku munsi ahangaha, ibigano byahise twavuze yuko umutoza Birarangiye yamaze kubatangaza in public ko yifuza kugumana na Enzo Fernandez, amufata nk'inkingi ya mwamba muri iyi squad afite. No kuvuga kugeza kuri saa rero Chelsea yo yaravuga iti turifuza kugumana na Enzo Fernandez, turifuza gukorana na Enzo Fernandez, ariko nanone in terms of big proposal izava mu Manchester City miliyoni 120 z'amapaundi, 120 pounds millions zizava muri Manchester City cyangwa se indi kipe tuzayafata Enzo Fernandez tumurekure agende. Ariko baza gushyiraho deadline, baravuga bati nago twifuza ko iyi transfer iri buze kubitinda kugira mu byumweru bibiri byanyuma, kubera ko byatuma tutaza kumenya umusimbura Enzo Fernandez turi buze kuba tumukura. Byatumye rero ishyiraho deadline yo kwa gatanu saa 11 zo mu Bwongereza, saa 1 zo mu Rwanda, biza kurangira ikipe ya Manchester City yagaragazaga ko iyo muze kumutwara bidakunze, kubera ko n'umutoza wa Manchester City mushasha Enzo Maresca yatangaje ko atari kubona ko bibuze kuba bikunda kuri uriya munsi, bizaba rero bigorana cyane. No kuvuga ngo kugeza kuri izi saa Manchester City yari ifite icyizere cy'uko, kubera ko hari amakuru kuva mu kwezi kwa gatanu mu gikombe cy'isi kirimo kiraba yarimo avuga ko Enzo Fernandez amafaranga agomba kuzamutangaho ni miliyoni 120 z'amayero. Ikipe ya Chelsea rero yaje kuba ibitangaza, ibishyiraho umurongo, ibishyiraho clear, iravuga ngo ntago ari miliyoni 120 z'amayero, ni miliyoni 120 z'amapaundi kuwifuza Enzo Fernandez uyanga musore mu muryango w'ikipe ya Chelsea. No kuvuga ngo rero byagiraga muri miliyoni 140 z'amayero kugeza kuri zino saha. Manchester City rero ikumva ko gutanga miliyoni 120 nko komeje kugenda babwira z'amapaundi ari amafaranga menshi cyane, no komeza kubitekerezaho. Gusa ngo kampu y'uyu mukinnyi ndetse n'ikipe ya Manchester City bakoze ibiganiro bikomeye cyane, ngo ariko rubura gica biza kurangira rero bemeye gutsindwa. Gusa muri iyi samabwo inkuru zo mu muryango w'ikipe ya Chelsea nuko Enzo Fernandez nta yindi proposal Chelsea yifuza nyuma yo gutanga deadline, irifuza gukorana nawe. Ibindi bikazabiza mu zindi sama, wenda tuzakomeza dukurikirana turebe aho Enzo Fernandez transfer izaba igenda igana. Gusa kugeza kuri saa Chelsea na Enzo Fernandez bagiye kuba bakorana uyu mwaka wa 2023-2027. Kereka wenda Manchester City ibitekerejeho ikazana indi big proposal kuruta iyi ngiyi, ariko ijyanye na miliyoni 120 z'amapaundi yo
Chelsea deadline yararangiye nta kuza kongera kugaruka uyitanga. Ayo ni amakuru ya Enzo Fernandez rero agiye kuguma mu muryango w'ikipe ya Chelsea nkuko aka kanya bihagaze, kereka hagize izindi mpinduka zibaho zitunguranye kubera ko aka kanya deadline yararenze kandi noneho miliyoni 120 z'amapaundi zatswe ntago zigeze zitangwa kuri deadline. No kuvuga ngo Enzo Fernandez ku rugero rwa 98% araguma mu muryango w'ikipe ya Chelsea The Blues. Tujya mu muryango w'ikipe ya Chelsea The Blues nuko nakubwira ko uwo bita Birarangiye ari muri gahunda yo kujoininga ikipe ya Napoli mu Butaliyani, miliyoni 3 muri Roni, miliyoni 1 nanone kandi miliyoni 27 mu gihe cyose Napoli izaba yarashimye mu mwaka utaha imikino bazaba bari buze kuba bamugura mandatory, ariko ntago bizaba biri itegeko, no kuvuga ngo bizaba ari ku biganiro bareba ibyo bumvikanye n'aba byaragezweho ubundi babasha kuba bamwibikaho mu muryango w'ikipe ya Napoli bya permanent deal. Dukomeje cyane uwo bita Liam Delap komo yatangiye kuba itango ibiganiro cyangwa se yatangiye kuba ibaza Chelsea uko byagenda kugira ngo uyu Liam Delap babashe kuba bamubona uyu mwataka w'ikipe ya Chelsea. Gusa ikintu gihari, ikipe ya Chelsea iri kwifuza kumugurisha permanent, ariko nanone ikavuga ngo habonetse na proposal nziza ku rundi ruhande ikipe ya Chelsea yamufata komo ngo irifuza gukavaringa umushahara we, komo iri mwifuza ku ntizanyo ngo ariko bagashyiramo clause ivuga ko bashobora kuba bamugura mu myaka utaha mu gihe cyose Liam Delap bizaba byashobotse. Gusa Chelsea yizeye yuko hari amakipe menshi cyane mu byumweru bibiri bya nyuma ari buze kuza kuba baza kuri Liam Delap, ni nayo mpamvu itari kwita yumva ko gusa nko komo yizeye ko ishobora kumubona kubera ko ngo nyuma yo kugura Trevor Chalobah ngo bizeye mubano hagati ya Chelsea na komo kugeza kuri saha ko bashobora kuba babona uyu mwataka Liam Delap. Rero no gutegereza tukareba ese Liam Delap ari buze kuba soka mu muryango w'ikipe ya Chelsea ntago yifuza kuba itagurisha Liam Delap. Gusa ikintu gihari nuko yiteguye kuba yamutanga kuri proposal nziza ikipe yari yose yaba yizanye. Ni nayo mpamvu dutegereje tukareba ese Liam Delap ari buze kuba asoka mu muryango w'ikipe ya Chelsea cyangwa se ari buze kuba aguma. Reka dusoke mu muryango w'ikipe ya Chelsea twirukanka cyane to joining Arsenal na makuru menshi cyane. Reka nyahere ku mutoza Mikel Arteta. Iyi ni inkuru yatangiye mbere yuko nasezerangira muri Premier League muri mwaka ushize w'imikino, aho bavugaga yuko Mikel Arteta ari mu biganiro bya contract nshyashya. Kugeza kuri zino saha rero uyo bita Mikel Arteta ntago arasinya, ariko nanone ngo kampu ye na Arteta baraganiriye bemeza ko bagomba gusinya, ariko ngo nta pressure ari n'igihe kiracyari ngo amasezerano bagomba kuzaterekwaho. Ngo ariko abafana b'ikipe ya Arsenal bakomeje kugenda bashyiraho igitutu Mikel Arteta ndetse na Arsenal kumuha amasezerano mashyashya hakiri kare. Kubera iki? Mikel Arteta ngo barifuza yuko bakomeza gukorana abafana b'ikipe ya Arsenal mu Bwongereza ndetse n'ahandi mugabane w'Uburayi ndetse no ku isi yose. Ni nayo mpamvu rero ikibazo cyakomeje kugenda kizamuka nuko ese kuki Mikel Arteta adasinya amasezerano mashyashya muri Arsenal. Birateganyijwe yuko bishobora kuzakorwa vuba nga ngo nta pressure ari Arteta agasinya amasezerano mashyashya mu kipe ya Arsenal. Kugeza kuri saa rero ntago birarangira, ariko biri mu ngiro. Twirukanse cyane rero Arsenal iracyari gushaka umudefenseur centrale. Kugeza kuri zino saha havuzwemo Jules Koundé, havugwamo Quansah mu kipe ya Aston Villa. Kugeza kuri saha rero umudefenseur ukomeje kugenda uzamuka cyane Bayer Leverkusen bamwita Jules Quansah, ni ukuvuga ngo ni umudefenseur w'ikipe ya Bayer Leverkusen ariko ufite amasezerano ya muri Liverpool, clause ivuga yuko bamufite mu biganza byabo mu gihe cyose bamwifuje bamugarura kuri miliyoni 70. Kugeza kuri zino saha rero Liverpool ngo igihe cyayo cyo kumugarura cyararenze muri summer mercato, ahandi byakunda ni muri 2027. Kugeza kuri saha rero ngo Arsenal ikomeje kugenda igerageza, gusa ngo Bayer Leverkusen yamaze kubwira ikipe ya Arsenal ariko ititeguye kugurisha uwo bita Jules Quansah. No kuvuga kugeza kuri saha rero biri buze kugenda bigorana, gusa Arsenal ngo kugerageza uko ishoboye kose kugira ngo irebe ko yabona mu defenseur wahoze mu ikipe ya Liverpool ariko akaba ari mu ikipe ya Bayer Leverkusen. Uyu nguyu na Thomas Tuchel yagira icyizere akamamagana mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Kugeza kuri uno munota rero ngo gahunda ihari nuko Jules Quansah ntabwo ikipe ya Bayer Leverkusen imiramurekura. Arsenal igomba kurebera ahandi, gusa ngo cyari kugerageza uko ishoboye kose. Ariko na gahunda yo bita Quansah ni umudefenseur w'ikipe ya Aston Villa. Ikipe ya Arsenal ikomeje kugenda ireba ko byashoboka ko ariko kose kugira ngo ireko yatangira isezo ifite umudefenseur central, kubera ko murabizi neza ko Saliba yagize ikibazo cy'imvune. Rero Jules Koundé, Jules Quansah ndetse na Quansah, aba defenseur bose batatu hagomba kuvamo umwe ugomba kujoininga ikipe ya Arsenal kugira ngo barebe ko batangira sezo bahagaze neza mu buryo bwa defense yabo. Na makuru y'aba muri Arsenal ko birakomeye cyane, nukomeza gutegereza tukareba uko biri buze kugenda abirangira. Ikindi nakubwira muri Arsenal nuko Martinel
yamaze kubabwira ikipe ya Galatasaray yakomeje kugenda imwifuza yuko atiteguye kujoininga shampiyona ya Turkiya, atiteguye kujoininga Galatasaray, nta nubwo yiteguye kuganira na gato. Martinel ntago ashaka kuva ku mugabane w'Uburayi ariya mu mashampiyona akomeye y'Uburayi ajya muri Turkiya. Martinel arifuza ko niyo yagenda yaguma mu mashampiyona ari yakomeye, ngo ndavuga Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubufaransa, Espagne, Ubudage, bene ayo mashampiyona niyo yifuza kuba yagumamo, ntago yifuza ko yava muri Arsenal ajoininga Turkiya. Ikipe ya rero ya Galatasaray yari yamwifuje cyane, ni kuramerwe mu isaho, ntago bishoboka kubera ko hari amakuru yari yavuzwe yuko bashaka gufata Osimhen bakamukora swap deal. Ikindi kandi nanone mu muryango w'ikipe ya Arsenal ngo barifuza ngo uyu muhataka Osimhen ayo kugeza kuri saa, icyo nakubwira gikomeye cyane nuko Jiru ntakirazamuka cyane gikomeye cyane nkuko Fabrice Romano bitubwira. Martinelli ntiyifuza kuba yajya muri Galatasaray akakanya, wenda umwaka utaha birashoboka sinabimenya, ariko kugeza kuri sabwo yamaze kubatangaza yuko atifuza kugisohoka muri shampiyona y'Ubwongereza muri Arsenal ajoininga shampiyona Turkiya muri Galatasaray. No kuvuga ngo kugeza kuri saa rero Martinelli igihari niyo yasohoka muri gihe w'ikipe Arsenal, haza proposal nziza ituruka muri aya makipe manini yo mu Burayi, cyane cyane muri za shampiyona eshanu zikomeye, ubundi akaba ari bwasohoka muri Arsenal ajoininga ayo makipe. Ariko muri Galatasaray muri Turkiya reka kugeza kuri zino osaha. Twirukanga cyane rero guys, muri Barcelona harimo amakuru akomeye cyane. Alvalez hari amakuru menshi cyangwa se hari ibibazo byinshi kugenda nkurikirana mbazwa cyane kuri mbuga za nkoranyambaga, yaba kuri Instagram, yaba kuri TikTok, yaba hano kuri YouTube. Ndi kubazwa ni ese Alvalez bimeze gute? Nagiye mbabwire ngo Barcelona ntirahindura icyemezo cyayo, rikifuza Julian Alvarez kandi yiteguye no gukomeza kuba irindiriye no gukomeza kuba yihanganye itegereje. Ariko nanone Atletico de Madrid ntirahindura icyemezo cyayo, ntiyifuza kugurisha Julian Alvarez muri Barcelona kugeza kuri zino saha. Ikintu gihari rero kugeza kuri izi saha nuko ikipe ya Barcelona yamaze kubitangaza yuko mu gihe cyose bikomeza kugenda bitinda gutya, bino byumweru bibiri bya nyuma igiye kwataka kuba bita Suarez muri Sporting SP ya muri Portugal shampiyona. No kuvuga ngo rero Sporting SP kimara kumva bino bintu yamaze kubitangaza ko kuri miliyoni 80 nta negotiation, nta bindi biganiro bijyana n'umuntu uri kuza kuba mwifuza, nibwo bari buze kuba bagurisha uyu mukinnyi Luis Suarez no muri Turkiya muri Fenerbahce. Bari bakomeje kugenda bamwataka cyane bavuga bati twatanga amafaranga yose ashoboka kugira ngo tubone uyu mukinnyi, ariko tukanegosia ni ikipe ya Sporting SP rero ngo ntago yifuza kugurisha uyu mukinnyi, ngo ariko none n'umwifuza wese uwawe wese irifuza yuko baramugurisha kuri miliyoni 80 kugeza kuri zino saha. Ntago bifuza kujya munsi yayo, ntago bifuza gukora negotiation n'amafaranga ukaza ukishyura ubundi ugatwara umukinnyi uyu mwataka Luis Suarez ukina mu muryango w'ikipe ya Sporting SP. Ariko none mu gihe utabikoze ngo nta zindi negotiation ngo zihari kugeza kuri saha. Barcelona ikomeje kubona ko nibyanga kuri Julian Alvarez muri no minsi bari kwihereza, bari bemeje ko ibintu by'umweru bibiri bya bagiye kujya izindi alternative option. Nuvuga ngo ahandi bari biteberekeza ni kuri alternative option ya Luis Suarez kugeza kuri saha mu muryango w'ikipe ya Sporting SP. Wono mwataka uri muravugwa Rodri Cascante. Rero ibiganiro birakomeje, Barcelona ngo yiteguye gutanga ubusabe bwayo bwa gatatu, ngo kandi ubusabe ugomba kuba bwegeranye n'ubwo ikipe ya Manchester City yifuza, kandi ngo bugomba kuza bufite imbaraga kugira ngo buze kurangiza deal. Ngo ibiganiro birakomeje. Barcelona yatanze miliyoni 50 bid ya mbere barayanga, miliyoni 60 barayanga. Manchester City yifuza miliyoni 80. Nuko kugeza kuri zino saha ikipe ya Barcelona ngo yiteguye gutanga ubusabe bwa gatatu kugira ngo rero ko bita Rodri Cascante ari buze kuba yemerwa gusohoka mu muryango w'ikipe ya Manchester City yageze mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Barcelona ifite confidence nyinshi cyane yuko iri buze kubona uyu mediateri witwa Rodri Cascante ava muri Manchester City ajoininga ikipe ya Barcelona, nyuma yo kubura Enzo Fernandez, nyuma yo gutakaza bakofasha bari kugenda basohoka uwo bita Tijan Leinders, ndetse no gutakaza uwo bita Rodri Cascante. Urumva ko ikomeje kugenda irebe ko yabigenza kose. Ariko nanone yamavugamo uwo bita Ayub Boadi nayo biganiro ngo bigeze kure cyane kugira ngo ire Manchester City ko yamusinyisha kamusimbuza abamediateri bose bagiye kugenda. Ariko akakanya ndagira ngo nkubwire ko Rodri Cascante transfer ye ibiganiro birakomeje cyane, mu minsi iri imbere iraza kuba iri kujya ku musozo uko bibuze kugenda akose. Tunyarukire rero mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain twirukanka cyane. Paris Saint-Germain ibiganiro byamaze kuba bigenda neza, abakinnyi babiri Ferran Torres kuva mu muryango w'ikipe ya Barcelona miliyoni 50, Mika Götze mu Birigi kuva mu muryango w'ikipe ya Ajax
ajoininga ikipe ya Paris Saint-Germain miliyoni 55. Aba bombi bari i Paris bagiye gukora ibizamini by'ubuzima ndetse no gusinya amasezerano yabo muri Paris Saint-Germain. Byuka ko Paris Saint-Germain yatakaje Kandi yagiye muri Atletico de Madrid, yatakaje uwo bita Goncalo Ramos mu muryango w'ikipe AC Milan, yongera gutakaza uwo bita Randal Coleman, uyu nguyu yakinaga ikipe ya Tottenham Hotspur ariko bahise bamugurisha burundu mu muryango w'ikipe ya Juventus. Babanje kumutiza ariko bashyiramo transfer deal ivuga yuko Juventus igomba kuzamugura burundu. No kuvuga ngo rero kugeza kuri zino saha ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze kuba yinjiza abantu bakinnyi babiri, ariko nanone yiteguye no kuba yasora n'abandi bakinnyi babiri bari kugenda bavugwa. Harimo haravugwamo uwo bita Ibrahim Mbaye ndetse n'uwo bita Bradley Barcola. Abo bose ni Liverpool iri hejuru gasongero. Ibiganiro bya Bradley Barcola na Liverpool bigeze ahantu heza cyane, gusa ikigoranye cyane ngo ni amafaranga kugeza kuri saa, kubera ko Paris Saint-Germain irifuzamo agatubutse, Liverpool nayo iri aho hafi, barimo baragerageza kugira ngo barebe ko aho bahurira kugira ngo iyi deal ize kubirangira. Uwo bita Bradley Barcola ajoining Liverpool yakomeje kugenda imwifuza kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza kuri zino saha, ndetse no mu mwaka wari wabanje 2025 nabwo Liverpool yakomeje kugenda imugerageza, nubwo Paris Saint-Germain yavuze ko atagurishwa ari kugeza kuri saha, kubera ko amasezerano batigeze bayongeranya cyangwa bemeranye kuba bayongeranya Bradley Barcola na Paris Saint-Germain. Kugeza kuri zino saha rero Bradley Barcola na Liverpool bigeze kure kugira ngo barebe ko byaza kuba birangira. Baritegura kuba basinyisha Ibrahim Mbaye, Bradley Barcola mu gihe cyose Liverpool amakuru kuvuga nuko ubita ko Diga ko araza gusohoka na Ibrahim Mbaye ari buze kuba ahita yinjira. Tottenham Hotspur uwo bita Roberto Di Zerbi ngo arifuza kuba yabona green light ya Kodiga kugira ngo abashe kuba yasinyisha uyu Kodiga mu muryango w'ikipe Tottenham. Kongeraho na Savinho nababwiye turi gutangira ikiganiro nawe, uwo bita Roberto Di Zerbi akomeje kwifuza cyane, kandi na Savinho nawe akomeje kwifuza kuba yajoininga umuryango w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Twihute cyane rero, inkuru ikomeye cyane no kuwo bita Marcus Rashford yashyizwe mu rutonde rw'abakinnyi bari buze kuba bacakirana n'ikipe ya AC Milan. Murabyibuka ko uwo bita Robin Amorim niwe wabigizemo uruhare kugira ngo Rashford asohoke mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Iminsi rero 611 yari ishize Rashford atambara umwambaro w'ikipe ya Manchester United, wagarutse yambara 14. Umutoza rero Michael Carrick yamushyize mu rutonde rw'abakinnyi bagomba kuza kwitabira umukino wa gishuti n'ikipe ya AC Milan, ayibuze bwa mbere na mbere nawe kongera guhura n'uwo bita Robin Amorim imbona nkubone umukino wa gishuti. Marcus Rashford, Michael Carrick yamaze kubatangaza ko muri uyu mwaka bagomba gukorana n'uyu muwinga cyangwa se uyu forward mu ikipe ya Manchester United, nanone babashije kuba bagarura mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Reka rero dusoreze ku muwinga rero nanone cyane witwa Rafael Leao. Ikipe ya AC Milan yamaze kubitangaza kuko bizagenda kose izamugurisha muri Summer Mercato, gusa amaze iminsi ari gusiba imyitozo kubera ikibazo cy'imvune, ntabwo ari ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ikindi kibazo kitandukanye, afite ikibazo cy'imvune. AC Milan yateganyije ko ari miliyoni 50 kuzamura, ariko akanya biri kuvuga yuko miliyoni 50 kumanuka kujya kuri miliyoni 40 bijyanye na kondisiyo zihari, niko uwo bita Rafael Leao agomba gusohoka mu muryango w'ikipe ya AC Milan. Hari amakipe ari kumuvugaho, amakipe yo muri Turukiya, amakipe yo mu Burayi, ayo yose mu giciro gihari miliyoni 40 kujya kuri miliyoni 50 kubera na kondisiyo yari y'imvune yagize, kugira ngo uwo bita Rafael Leao AC Milan ize kuba imurekura agende. Ikindi nakuba mu muryango w'ikipe ya AC Milan nuko Fikayo Tomori ndetse n'uwo bita Christophe Nguku, umutoza bita Robin Amorim yamaze kuba ababwira ubuyobozi yuko atifuza gukomeza gukorana nabo, agomba kubasora muri Swadi bazakorana mu mwaka 2026-2027 kugira ngo bajye gushaka amakipe baza gukinamo. Amakipe rero akomeje kugenda abibazaho cyane, kugeza kuri saa yamaze kubabwira ko bagomba gushaka amakipe yo gukinamo yandi atari AC Milan. Rero ibiganiro birakomeje hagati y'abana bakinnyi n'andi makipe akomeza kugenda abifuza. Ni ukuvuga ngo Robin Amorim rero yabishyizeho umucyo, uwo bita Christophe Nguku, uwo bita Tomori, bose bagomba kuba basohoka Fikayo bagenda bashaka amakipe bagomba kuzakina mu mwaka utaha w'imikino. Ubwa Robin Amorim yagezemo murabizi n'utuntu twe bitagenda yikwakwarinya abavanamo abantu, yiyemeza ko abandi bagomba gukorana abandi abasora nko kwa Rashford na Garnacho yagiye abasora mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Reka rero ngushimire cyane cyane ikiganiro kirekire, ariko icyo ngusabye ni gukora subscribe, ni gukora share, ni gukora likes, ni gukora comment aho muri comment section. Ikindi nakubwira nuko Imana yakomeza kubana nawe ni DACCO n'umuhondo mw'igi Berikiri muri Bombe Diama. Murakoze, football is always my life and Amakuru sport nakagaruka. Imana yakomeza kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista. Weekend nziza, bye bye.